I čak sam imao ograničeno pogledam kako da edituje video u Camtasiji. Znači neću vam puno pokazati kako da editujete video zato što sve to znate, samo što ću vam pokazati nešto novo što može Camtasija. Naravno nije to razlika u brojenju, svaka Camtasija može isto. I to je to, evo pokazat ću vam samo nešto novo što sam naučio za Camtasiju i to je to, znači nema to ništa mnogo posebno. Evo taj video, znači uzeo sam to od mog druga, nisam ja snimao, neću sad da pričam o tome, nego samo da kažem, znači da, evo ovdje ovako za Camtasiju, evo da mi vidite, možemo da, to sam vidjeli u prošlom klipu se ne sjećam, znači možemo ovako da pustimo video, mogu ovako da ga postavim na YouTube, što bi bilo baš sranje. Znači možemo da menjamo ovako kako će da izgleda video i ovdje kao kako, znači rotiramo ga kako mi hoćemo, da. Znači ovo nije kao Sony Vegas da bude kao ekstra onako, nego obično onako. Onda samo ga postavimo ovako, malo moram da ga zarotiram, a jeb, tako, ode taman taj položaj, dobro, ovdje ima malo crtice, šta se radi. Sada, ajde da editujemo klip od početka do kraja, znači, kao uvek ono što sam vam pokazao. Evo, može, na primjer, ovo ovako, ili kako god hoćete, mada meni su call out. Najbolji su mi nekako, mislim, ne ovi, nego kako da... Ovi posljednji call out, da, oni su mnogo dobri. Vidite, možete nađete koji god hoćete, ovaj plavi, naprimjer, crveni, kao ovako nešto i tu ga samo dodate. Ovako. I ovdje ide taj ABC, naravno, pošto ste, ako ste gledali taj prvi video, značite i ovako kako, sad samo napišemo lol, bilo kako, ajde ja ću da pirate kill. Što sam ga sve, može ovako. Ovdje ovako i ovdje ovako može intro da bude, mada je to glupavo. Znači to vam je to, dodali smo kao intro, u stvari nismo. Znači eto to vam je sve ova mudro, znači ovdje samo... Dalje što ću vam pokažem je, mislim, nije loše za ovako, evo ovo translations. Možete, znači, ako se neko pita šta je ovo, pokazat ću vam samo da, evo, na primjer, evo ovo može. Ovdje stavimo jedan i odvojimo ga, znači, malo od videa. A ovdje ćemo da stavimo isto ovdje jedan i da vidimo sad, mislim, ovdje nešto neće, ali, znači, evo, pokazalo ga, ipak ga je pokazalo. Kao što vidite ovdje i završavamo ovako i stvara se ovako, kao što vidite to nije loša stvar. Zoom, to vam je kao zaustavimo klip i sada ga zoomiramo dokle nam se hoće. Kao tu sam ga stavio. Stavim call out, ovdje su drugačiji call out, mrš. Čakaj bre. Mora da ima, ovdje. Ovdje ćemo da ga izbrišemo i odavde delete, add call out i ovdje kliknemo. Ne znam šta mi danas. I ovdje ga ovako stavimo. I to je to, znači odavde. Evo možemo samo malo. Ovdje ga malo smanjimo. I ovako. I to je to.